Новинари у Сербiji загрожeni i u podlim ekonomskim položenju poneže vekšinama zarobog menši od republičного proseku. Napad na predstavnikov medijoh i na točne informovanje, napad na calu javnost, svaral za RTS predsjedatelj Združenja novinarov Srbiji Vladimir Radomirovič z nahody Švetového dňa Šljebodi medijoh. A pred 19 rokami, 3. maja 1999 roku, u NATO bombardovanju zvaljeni budinok našej televiziji na Mišeluku. Televizija Novi Sad za 78 dní vozdušnej kampanji na Sojuznu republiku Jugoslaviju pejc razbula meta projektiloh. Ani u jednim z tih napadoh nie bilo ljudskih žertvi, ali je napravena bar zveljka materijalna škoda, bo budinki i vekša čas opremi tedy jednoho z najmodernejších TV centroh calkom zniščeni. U tej noci zniščeni obidva kompleksi budinkoh i tocovi budovani u periodu od 1973 po 1975 rok i to novi Ljemco useljeni. Od tedy televizija Novi Sad, odnosno radio televizija Vojvodini pod kvarteljoš i robi u neodvitujucich uslovijoh. Tedy nam moto bol dokázať, že môžeme robiť i u takých uslovijoch, ale nažaľ i nješka robíme u takých uslovijoch. A všetky robotníky bez ohľadu na to, či slovo o novinároch, redaktoroch či kolegoch zo produkcii i techniky neprerivno probujú vlapiť skročaj so s 21. víkom, že by patráče nič neobačeli na ekránu, web portálu i u radijskej programy. My neprerivno musíme zdumovať, jak najbudzeme, jak i drugi, bez ohľadu na očežane uslovija u ktorých robíme. Výbudov nového budinku RTV počala 22. novembra prešloho roku, a budovateljni roboti bi mali buď hotovi stretkom šlidujucoho roku. Objekt budze mať skolo 17.000 kvadratni meteri, a jeho opremanje bi mohlo buď hotove u peršej polovki 2020 roku, keď do novoho djelomnoho i studijskoho prostoru istočašnje prejdu radio, televizija i web redakcija.